Orukiiko rw'akeherero orwa Conclave nirwija kushutama okutoorana Papa omusya okutandika n'ebiro 7 eby'okwezi kwa Kataano okurukwija omwaka ogu. Bakaridinaali okuruga omu Kereziya ababaasa kushutama omu rukiiko orw'akeherero erya Mbweno basharamungu nibaija kushutama okutandika n'ebiro 7 kwa Kataano omwaka ogu omu Vatikani okubaasa kutoorana Papa omusya. Ebiro ebi byasharwamu izoobe rya hati omu rukiiko orutaikirizibwamu abandi bakaridinaali kandi gwaguri omurundi gw'okubanza okuruga Papa Francis naziikwa ahizooba eryo rwa mukaaga esabiiti ehwaire. Amakuru gashoborera ko barikwija kuba nibashutama okugumizamu na n'entebeekanisa ez'okutoorana Papa omusya. Bakaridinaali abarikwingana 135 abari ahansi y'emyaka 8 ey'obukuru okuruga omu mahanga ag'ensi yoona abarikwikirizibwa okuteera karuuru nibaija kushutama omu rukiiko rwa Conclave okubaasa kutoorana Papa omusya arikwija kuba naayebembera abakaturiki abarikwingana 1,000 okwetooroora ensi yoona. Enyumaho ezi nkiiko eza Conclave ibiri ezihendiire okushutama nkurwabaireho omwaka gw'2005 na n'ogw'2013 zikamara ebiro 2. Obwo barikushutama omu Kereziya Rugatwa yayombekirwe omu kyasha ekye-16 eya Sistine Chapel. Enkiiko ezi eza Conclave hati zibaase kuba nizireetera okwemerezebwa okw'abarambuzi okutandika n'izoobe eryo rw'okubanza okubaasa entebeekanisa ez'okuteera akaruuru aka. Enkiiko ibiri eza Conclave orw'2005 na n'2013 zibiire nizimara ebiro 2 konka karidinaali okuruga omu ihanga rya Sweden arikumanywa nka Anders Abogrias yashoborere izooba ngu nibateekateeka orukiiko rwa Conclave omurundi ogu okutwara akeire karingwaho ahabw'okuba bengi omuri bakaridinaali aba Papa Francis yatooreine bakaba batakabuganahoga kandi tibakecwahoga riisho na kakye. Francis yabaasize kuba naatoorana bakaridinaali okuruga omu myanya yabiire etakihibwamu ga bakaridinaali nk'eihanga rya Myanmar erya Haiti hamwe na Rwanda bakaridinaali aba tibarikwemanya. Abororias omwe ahari bakaridinaali abarikwingana 135 abari ahansi y'emyaka 8 ey'obukuru abarikwija kwetebeekanisiza okutoorana omuri Conclave yagumizamu n'okushoborera ngu ahobwo orukiiko oru rukatandikire ebiro 6 eby'okwa Kataano omwaka ogu konka habw'okugira ngu bakaridinaali tibakamanyiririne nibabaasa kukyererwaho kandi nikyo kyabareetera okutoorana ebiro 7 okwa Kataano omwaka ogu. Papa Francis okuruga omu mwaka gw'2013 obwa hati omugenzi arikwebembera aferira myaka 88 ey'obukuru hakyebiro 21 by'okwa Kana omwaka ogu atyo akaziikwa ahizoobe eryo rwa mukaaga esabiiti ehwaire omuri Roma aha Kereziya eya Basilica eya St Mary Major kiresire heihi abantu barikuhingura omu mitwaro 40 okuhika hakuziikwa kwe. Karidinaali okuruga omu ihanga rya Bujerumani Walter Kasper yagambira abanyamakuru ngu okweshuka kw'abaziiki nyamwingi aha rufu rwa Papa Francis nikyoreka ngu abantu aba nibenda ngu Papa omusya oraatooranwe abaase kugumizamu ekirare ekya Papa Francis. Bimwe aha bindi ebibe nibikiijukwa mugenzi Papa Francis abiireho okubanza okuruga omu kirwa ekya Latin America n'ahabw'okugira ngu akagezaho okwejumbisa abakyara omu buheereza obw'Ekereziya otiireho n'okuheereza omugisha ab'okukundana ab'orubaju rumwe abashaija ninga abakyara abarikukunda abakyara bataahi baabo. Aho orikuhurira amakuru aga hakiriho abandi bantu enkuyanja abarikweshuka ahi baziikire Papa Francis okugyenda omu maisho n'okwereebera butunu aha kituuro ahahumuriziibwe.